megalayapost.news Halor kejingsha pending berkejingsha thambor kinong sungsnong hakitan kaput karibhoi bat ka Assam kabala jujiana kapor kahnyo trap aching national movement HNM ribhoi district mentakasngi kalalit banbu sundan dak dorkhas chak office udipti commissioner mankarpa lemban chimkhya halor kite jingye kinong sungsnong hakapun hagajingilam vice president ke HNM ribhoi uba sumar lingdo bat ujral secretary uba Reynold khar lembat kidkhan mentakasngi kalalit ban IT kete dorkhas chak additional deputy commissioner karibhoi ka kongbala kanti urani Bahkan ikaran dalam syau Deputy Commissioner baru syaka sorkar halor kimat balabu da kaseng. Kimat kebelapan pau da kaseng hagati kedor khas kintup ya kejing syak pending berkejing syak thombor kinong syong hakaput hakibor sorkar ke Assam. Kembalapan pau da Vice President Wak Sumar Lengdo laong bakaseng kalajuyo jingtip na kapor bagabor sorkar na Assam kiju pendik kamtam katanat forest ya kinong syong hakaput baladan ru kejing jam bawat unong hikai usyakyam basyabom syasyo hakibor pahara katanat forest na Assam. Hakabai daim berkejing kinong syong hagi teki shnong kaput ki baju syak thombor ba syak pendik hagi bor sorkar ka Assam kaseng ka kerpat juri ka office udipti commissioner makinshim kya kini ka kam bat pha syak sorkar jela bat shuam ban jia ki bakta ki patba ladon kam ban lumban lang nadu ki hima ki rat bat ki shnong banikran halor kani ka jing bat khamtam ba sorkar kan panklan ru wat ki bor pahara hagi shnong kapun nagliang ka HNM Ribhoi district unit ngila awan bu dorkas sangne ha office jong udipti commissioner tangba hari jisha nimut ben kendu UDC tangba udon ba LHT tengi myo ben kendu u tengila ya kendu hai additional deputy commissioner jong Ribhoi district ikong balakanti urani nakliang kaseng ba ngila bu ya kadorkas hang ni hadisi kalong ba habide bagi isu kimat haki border area nomor kumbalong himanta ki pejba nong sisnong jongi ki basa haki kaput menin haga ba menin menne kidang mi kita gi jingja namar mancam snem ru kaju hagini gi snir kaju rekum goseng ngi kantu syaka bor jong deputy commissioner ban yakren syaka sarkar Meghalaya habide begini kimat ba nakapor syakapor ki peba nung sisnong jongi gi syak pendik hakite gi border namar ladangi phai saudong sopun jong gini ki hima ki bahap hapo ladade ka hima jirang soyong nong spung nong klau nangta girat marwet nomor ba bun ki syak pendik hagi bawan hagi no gi kampan roy nakaliang ka Meghalaya kathe ya kite gi skim benroy hagi te gi border but hagaju kapor ba ki paiba nong sisnong jaka Meghalaya ki syak pendik ki syak tit ki syak bom nakidau ki berit ki beria ba klemburom syu kata ka hok longbru manbru hangte hagi border nomor gasukar Meghalaya ibun sin ka chu yesha bat tamju simkhya onda ladon kita gi jingja kan sakran rengi karmen skem langba gani kesni ka bengi labu ka merendom hangni office jong UDC ba un simkhya ban yakren bat ga sarkar kenang ba kinlait ya gino jing kita gi peba nong singchong jingi ki basa haki border area kamtam bangi kentu juru katkum kamerendom bagi ladap sumit mentah kasni ba niakaran ba bankut yaki gisim kirat ki hima ki dorbar sinong bani flu jumut halor ki jing jongki bakin tip ya naga kadau basyami ini ki jingja ki basusi hagite ki jaka border megalayapost.news